ethi inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama unyazi lwezulu. Socela ubaba uMshumayeli uMthembu asifundele umthandazo wesabatha inkosi yombusisa. Umthandazo wesabatha. Imini yesabatha mayibe inhle kwabangcwele. Yesandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane. Senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Sikhalela abazali bethu abahamba emhlabeni bewonile. Namhlanje lezo zono zabo seyiphenduka imithwalo yithi yezifo nosizi nenhlupheko. Kepha-ke uMvelinqange wakithi ebuhleni bamaNazaretha ngomsapho uhlezi phakathi ubuye wasithanda isibili. Ngiyawukhumbula kancane umlando wakithi lapha eNazaretha obaba engicabanga ukuthi bona wakheke phezu kwawo. Kuthiwa lapho uMvelinqange isiqu sesibili sikaShembe sakhuluma namadoda phezu kwentaba yomhlangano. Sathi bantu bami sivele ezulwini sizofuna ukuba simtshele ngabazali bethu ukuthi abangenanga emazulwini. Kodwa manje sibona ningabanakile. Kuyinina enqubani letha kithi. Esikhulile inquba abazali benu balethe kithi. Ngakho-ke sizobadedela abazoyiphumela bona. Kuthiwa baduma izulu phezu kwentaba yomhlangano kuthiwa amen. Labo baba bethu ngaleso sikhathi nomkhulu bethu ababanga nayo inhlanga yokuzwa ulimi lasezulwini. Noma u-amen-ke wakufanele ukhishwe ngoba uNkulunkulu uma ekhuluma sithi amen. Ngoba siyezwa nasemlandweni ukuthi uNkulunkulu ngisho egweba abantu besihogweni. Ethi laba ngibathumela esihogweni bathi amen uyingcwele amen ngoba konke okuphuma emlonyeni kaNkulunkulu kungcwele. Amen. Umuntu egwetshwa esihogweni uthi uyingcwele. Amen. Ngoba kukho kuye uma esekhulumile ukhulumile. Nabo bonke bethu babenawo amasha njalo. Abazange baye kohlala phansi bambuze uNkulunkulu ukuthi Nkosi senze njani emva kokuthi sesebethe ingcwele. Kuthiwa kuze kwafika isiqu sesithathu inyanga yezulu. Yathi inkosi ithe phakathi kwenu izobadedela bayikhulumele. Nathi nina amen uyingcwele. Nangako mbuza inkosi ukuthi baba senze njani. Uthi-ke thina-ke sesontshela thina boShembe ukuthi njengoba-ke nithe ethe uNkulunkulu uzobadedela bayikhulumele
ngizobabona kanjani ngoba niyangakumuza ubaba sobabona kanjani isithi inyanga yozulu kuyoqhabuka izangoma engabhuli phakathi kodwa izinhlabanisayo leyo mndeni nigcine ningasangenelani umfowabo nomfowabo nodadewabo bangazwani kuvuka isele ethuneni libe amasela kuvuke abantu ababekhohlakele emndenini nani libe njalo ngoba nizange nibabuze kuthi obaba bethu bona banganayo inhlanhla hleze nathi sowelwa ileyo nduku yashaya obaba bethu ngoba nangu uNkulunkulu namhlanje uphinda isibili uthi bantu bami ulinganisa uthi nangu uyisi mculo no sike sikalala uthi bangofakazi usho la wena phakathi inkosi yaManazareta unyazi wezulu phakathi lapha endlini epulpit ithi nabo ufakazi ngibona bawufakazi ukuthi sesivulile lendlu eyinkala emphefumulo uthi-ke uNkulunkulu wasekuhleni bonke abantu abafuna imindeni yabo noma ngabe yafa ngaliphi uhlobo yafela kuliphi izwe noma ngaphandle kwelizwe noma ngaphakathi kwelizwe noma ngayiphi indlela yihlobo zabo abakwa uma sebebafuna boza la ekhaya emphefumulo bazothandaza bese bekhulela imindeni yabo bawenzele imicimbi emakhaya mayibonge Nkosi sathi amen kodwa akubonakali isukuma abanye bethu bezolandela imigudu shemba imisileyo ngithi-ke ngibongela thina esikhona namhlanje ngoba khona nobaba bethu abefundisi ngaphambi kokuba sidedele abantwana babantu abathathu babeke ukuthi uNkulunkulu bathumeni phakathi kwalo muzi nemindeni yabo ngoba kwasho inkosi yaManazareta athi badedeleni abantu abami bafike bakhulume lapha ekhaya emphefumulo ngoba sobethunywe imindeni isifuna ukuyiveza manje ukuthi yinto ebavimbile ukuthi badlulele kwelizayo badlulele emazwini omndeni ngoba badedela bayikhulumela kodwa ngifisa ukudlulisa lokuthi ngiyabonga masibona ingwevu zakithi ney'ngedwane zakithi abefundisi abadala beyithoba bengasho ukuthi thina singabefundisi thina asizukudonswa umshumayeli ngekhaya cha abanako lokho baphiwe ubuhlakani basezulwini ngoba bayazi ukuthi lo msebenzi onyazi lwezulu akona omuntu unyazi lwezulu olakhipha imiso ney'nkambiso zalo muzi ukuthi kuyohanjwa kanjani ngithi-ke ake ngihlephule ngoba bakhona khona into efike nzima befundisi bakithi nani bavangeli bakithi lesikhathi uNkulunkulu ekhuluma uvamise ukuzwa kamuva khona lento abathi ngesizulu elempofana liziwa kamuva noma lisengela ophondweni ivamisile ukuthi uNkulunkulu uma ekhuluma izwi lakhe lisengela ophondweni linganawo uthi mase lishonile ilanga bese benaka abantu bese begubhuzela befisa sengathi kungenzeka ngendlela yabo bese kweqiwe imiso ney'nkambiso nemiyalo kaThixo lithi ngiyabonga mangibona ingwevu zakithi zifika kusekahle ngoba izona eziyisisekelo somsebenzi kaNkulunkulu eziyolikhuluma iqiniso ukuthi uNkulunkulu ushilo nabo nathi sizile uthi umfundisi umthethwa lithe mina abantu abami ake ngiyolalela kuqala ngizwe kuqala umnyombo wezinto nengonyuluka yayo bese ngibuya ngihlala phansi-ke nozalo bese ngiyalinabela ngilithambele yonke indaba engiyizwile ukuze phela nalo likhethele uzalo bese ngicela ukuthi asihambeni-ke bafowethu siyoyiqala le ndima yokukhulula imiphefumulo abazali bethu ethuneni ukuze sithole ukuphumula ukuze nathi nganene kwethuna sithole ukuphumula uma bengangizwa ngiphinde owesibili isho njalo inyanga yezulu ukuthi batshele okokuqala batshele owesibili owesithathu bayele usususile icala kuwe ngoba kuze isikhathi lapho khona imindeni sikhululwa njengoba namhlanje uzokhululwa ngicabanga namhlanje kukhuluma bamasibuku angithi bakhona abamasibuku Amen. ngisacela nje umsaka mfundisi ngonyama keba gumpe sisume lezi zisume ngenyanga ngoba zalalela kahle lesikhathi ichazela zilambathi ngokuhlopha ezinye zakhe
kodwa zachazela ukuthi masenzona nto ehlelweni lokukhuleni nazi ukuthi nina namakhosi ningafiki nihamba ngamabhuluwe ngoba kukhona abantu basendulo abangalazi ibhuluwe ababantu bezala babebesikela amabheshe ey'mbuzi befaka amabheshe ey'nyamazane akhula babhiza amabheshe la madoda ngibabonile ngicela ukuthi usuku kancane uMazibuko angazi ukuthi bakhona ngibabonile impela nje iy'ntathu ey'ndala abayakho nabo abanye babo bakhephuzela ngebheshu baningi impela sebezokhululela umndeni wabo baqala ukuyihamba le ndima inkosi ibusise baMazibuko baqala ukuyihamba le ndima kusukela ngonyaka odlula uqala ekuqaleni bangaphazami noma into olandelayo beloko behamba le ndima belandela kancane belandela imigudu nemiyalo ney'nkambiso nenyathuko yokuhamba lapha ekhaya bangasho ukuthi thina sesifuna ukulanda imindeni ngoba imindeni lapha ngaphakathi ekhaleni phefumulo akekho namunye owumuntu ozelwe intombi emisela indoda owaziyo ukuthi umunyazi lenzani lapho siyangena impela nathi siyobeka imithwalo kaNkulunkulu lapha nomshumayeli kodwa siboni lutho sazi lutho asibone lutho futhi asizwa lutho endlebeni asinawo amehlo okubona kodwa kukodwa sikuphethe okwashiwo unyazi abantu abami inkonzo manizozele eparadesi fike nivule inyama yakhomba inkosi athi lo mnyango lobona ngapha ngala esandleni sophosa wathi ememeza uNkulunkulu lapha wathi isango lenhlansuthi wayesethi ngala isango kaJamangweni wayesethi ngale isango lentaba yepheza sasithi thina usho ukuthini esiphilayo sasisho amene simemeza kanti usho la uzongena khona imphefumulo mayeseyibutha emakhumbeni abantu ukufa nasejuleni kokufa emathunjini empethu nasemathunjini omhlaba noma sebephuma futhi baphuma khona ngamasango uthi-ke nofika abafana bami nifike nithandaze nibike lapha epulpiti ukuthi lithizwe lenkosi inkonzo izoba separadisi uthi thina boshembe esitshele Khenani wathi thina boshembe zobe sesiphuma nayo imphefumulo yabazalweni esekufanele izongena eparadisi izothamela inkonzo uthi ngesikhathi ithamela inkonzo thina siyabageza mayibonkosi yabona manje inkosi yokuthula unyazi bezulu ngokwesiqu senyama uhlele eparadisi ebuhleni isezulwini vele ebuhleni isezulwini la isemfuleni wakhe abantu balelizwe bayakwazi ukuthi uma abantu bebeney'shozi noma kade bephuma emalibeni baphuma lapho bese insizwa iphuthuma emanzini emfuleni ziyogeza bese ikhuphukele ekhaya azingeni ney'shozi ekhaya ngeni ney'fule inyama ekhaya kanjalo uNkulunkulu usakhumbula mina ngiqhamuke emapondweni umfulo omkhulu wakithi umthavuna nomgolozi kodwa ngaze ngizwe nangolunye usuku kuthiwa kugeza umphefumulo angazi noma ngini ukhona impilo yokugeza umphefumulo ngiqala ukubona namhlanje kulesi sizulwane esikhona ukuthi kanti khona umfula wasezulwini walethwa unyazi lwezulu ingakho ethuneni ithi inkosi yamaNazaretha ethuneni bonke ubuthaphuthaphu ngisho abathakathi nezangoma nenyanga nababulali namaqobu nabaqabanisi nabavelayo beveza imikhuba kodwa ethuneni bathi sileni ekhaya emphefumulo emfuleni wonyazi siyogeza ngoba munye umfula olethwe uNkulunkulu emhlabeni ikhaya emphefumulo lokugeza umphefumulo hayi inyama amen bakhonza abahle basezulwini ngithi-ke lesizwe sakaMazibuko singezigilo ngoba ngithemba babone obaba lapha baqhamuka sebeyinqaba bekhempuzela ngoba sase sibanikeza igathi lokugcina ukuthi ngoba sengidlulile lesi sigaba nalesi sigaba nalesi sigaba uthi ushembe naso-ke isigaba sokugcina senikwenze konke hambanike manje niyolungisa ekhaya nilungiselela ukuthi imindeni yenu ushembe usezoyikhulula bese siyonikhonzela usuku sahamba sabakhonzela uNkulunkulu lakhishwa usuku lola namhlanje mayibonkosi bazobalanda manje baye ekhaya amen sesiyabachazela-ke njengoba nami ngikuchazela namhlanje kaNkulunkulu ukuthi uma uzothatha leli gxathi lokuthi ushembe azokugezela umndeni wakho uyimbathile ingubo emhlophe noma uyimbathile ngoba ushembe akezela amaNazaretha ushembe uzele bonke abantu bakulelizwe lengabantu mayibonkosi amen umbathi ingubo emhlophe ngoba besesikoko nebona ukuthi sesiuvaza kodwa uNkulunkulu akakhonzwa ngokuthi ugqoke ingubo emhlophe uNkulunkulu ukhonzwa ngenhliziyo emnene nangenhlanzeko abantu bakulelizwe mandulo bengakangenwa uLucifer babe nenhlanzeko lokuthiwa ukungcwele
babe nawo umuzi wendoda wawungasuke nje umuzi wendoda kusuka umama athekele ukugeza nomakoti abesethatha amanzi abasenabathijele egcikeni ngoba kwakunenkolo yokuthi inyanya lapha ekhaya ziyayaluza zibheke icele zibheka abantwana awukwazi ukuthi wawuhamba uyowela lapha ezaleni uchitha amanzi lapha ezaleni kahle ngokunona hayi le mkhuba eseyenziwa namhlanje indoda ifika idla ubhokweni isiqatha wayibona isiya phambi kweqoma zeyibaya iyayishobilela uma uthi uyayibuza ukuthi akwashobingela isibaya athi uyasiqinisa wasiqinisa ngomshobingo ingakho inkomo ingasekho namhlanje emzini yamadoda usuke omakoti ngoba phela sebadla amajile manje asuke umakoti athi mayiqeda ukudla ijile ekhaya ubaphuza umuntu abezejikele emva kwethu aphakamisa ikhakha aqonisele udonga alishobingele imizi namhlanje wile liphume ithongo geleke ihlale ngaphandle komuzi bese thatha imkhondo lijikele ngaphandle bese ngeke uLucifer abuzele umuzi aphume uNkulunkulu umbenqanga phela uhlala nethonga egcikeni mayibonga Nkosi mayibonga Nkosi ushembe ufundisa amadoda ukuthi mayiphuma indoda la iyakhona iyangehle ibike ithi nina basekuthini siyaphuma manje siyaphuma manje wonke nje abantwana baye ematohweni bayakuphi nami ngiyaphuma ngiyakuphi sicela nihambe nathi nisibelele komubi noma siza la enkonzweni thina siyabika ude sihambeni siyodumisa uThixo umbuzo ushembeke ukuthi-ke uma uyoguqa emsamo okhokho bakho behlele esigodini sosizo ubikela bani ubani lodahamba naye kunye kuphela engizocela amazibuko ukwenza isibonelo ngayo kunina ngoba ningisizile ngiphume la ngangazi ukuthi yini eholayo ngangihola ngazobona isango ekuseni ngaze ngawufika esango ngizohlangana amazibuko ehlike ekhumbini bethi awusesifikile emajini esifikile emshumayelo yonyasi awusenifikile nani namhlanje phela usuku esikhula ngayo ekuzokusela nayo imindeni yakithi sengikhohliwe hayi sikole phuma manje nangena ngenyawo bathi hayi sihamba nekhumbi ipho ahlala ngaphandle ikhumbi ngoba phela kufanele ngene ipaka ezinye imoto hayi manje lo muntu esihamba naye uphethe iy'nto zakhe la esangweni azikwazi ungena la esangweni ngoba khona izinto engangeni phakathi kwalo muzi phakathi kwalo muzi ukhona izinto engangeni ngoba lo muzi uzohlanza izibi zokhokho bethu ezabavimba ukuthi bangadluli ethuneni baye ezulwini lomndeni bangayi kumvenqaba uhlanzwa zona isadingakala amabhayi lawa esiwathatha komajiya abasibizele emahlathini laba basifaka amabhayi bathi kuthiwa wogula nawona awafunakali lo muzi iy'ndophi lezi eziyifakayo emaqakaleni nasokhaleni ayifunakali lo muzi iminqwambo nemiyeka ayifunakali lo muzi nama-extension nokupenda lokupendwayo ayifunakali inzipho nemlomo nayo ayifunakali lo muzi omama bayakhunjuza ukuthi akangeni umama la ekhaya obhulukile bayazi omama ukuthi uqonda uthini khona lezi zinto abayifakayo azifunakali lo muzi ngoba ngeke ungene lo mndeni wakho uzongena wedwa yini oyizele la ekhaya emphefumulo phela lakhona esontweni la isesigodlweni la kuthetha khona amacala bese abethetha khona amacala nje bezothethwa yilabo abantu abazosukuma kakhulu bese kuqeda kuthetha amacala bese bageza njengabantu imphefumulo amen uziphume phela ekoleni izongena ekhaya bese ikwazi ukusifundisa ukuhamba kahle nempilo nokusifundisa uNkulunkulu nokudumisa uNkulunkulu ngeqiniso ukuze uNkulunkulu ophakathi kwethu akhule ayeke uNkulunkulu ukuthi endlini yethu sinempisholo ahlale iminyakana emfishane kanti uma ifika izizo zonke uyadonsa endlini kaJakobe wadonsa amanye iminyaka uyacabanga ukuthi mhlawumbe abanye iziqu zakho uNkulunkulu ayihamba ngazo abaprofethi zayihlala o-300 years o-600 years yini ezolakithi ahlale iminyaka engadluliswa nasekhulwini ingoba ithina esimthuthubezayo simthutubeza ngoba okhokho bethu basiphimbisa bathi ukusiza abantu uNkulunkulu ahlale ney'ngane zethu isikhathi eside ngoba azisondezi kuye zijahe ikhundla zona ukuba nje manje iqalisa ukuthi iyangidudula nami ngidudula umvakelo ngidudula umfundisi sogcina sidudula ushembe sikhohle into esiyithunyele la emzini wengcwele la emzini wengcwele sithunyele ukuthi sizothetha amacala okhokho bethu ushembe wayengeke ashiye izulu lakhe
lihle kanje ezela ngoba ufuna somdumisa ushemba kadunyiswa ithina ushemba udumisa amathambo nemphefumulo yabazali bethu mayibonke Nkosi amen kubhaliwe emthandazweni wokala iminyango yendlu yakho mayidumisa uJehova neyinsika zendlu yakho mayidumisa uJehova akushiwo insika lezi ngoba insika lezi yapendwa bese ifaka udumisana uJehova kushiwo ithongo lakhe likuphethe lakini la kumalume alibabaza uNkulunkulu mawubabaza nalibabaza lingathi mawubabaza uNkulunkulu sinqaphe lithi usiza ngani bothi ngoba thina sihamba sikhohlakele lengane yini usethela amacala usiza ngani abakamasibuko mase ngibuza ukuthi phola abantu imoto la ishenga phansi uthi hayi umfana esihamba naye uyashayela kodwa khona impahla akayiphethe igugu lakhe hawu abantu bakini bazophuma kanjani bangena ngoba bayibona lo muntu ngeke baze bangene abakwazi ukungena kulo muntu ayisabafanele zamane enye imoto ngeke baze baphume nohamba nodwa laba bantu phela sokungabantu basezulwini ushembe lapha ngaphakathi ekhaya emphefumulo ubathula ithixo abafundise abanye abantu abanenhlanhla babona isimanga mabevulela unyazi isebenza lapha neziqu zonke zabo abantu babuyisele esikoleni bafundisa ukulunga kwakhuluma insizwa yakamfundisi wami umfundisi wasekenani umfundisi omkhulu unzama kwakhuluma indoda kanzama lapha ikhuluma entombazaneni yathi nibize lo mfana lo wamajiya ngeza wathi lalela la mfana sesiphumile ehleli ngaphandle unomfana wethu esimlandile isiyona simlande ngenkani ukuthi akezela ngoba sifuna azolalela ngoba lo wesifazane uhamba bekhonto emkhuncayo angabe sakwazi ukuqhubeka nokuthetha amacaleni silandele umfana nomfana mtsheleni okokuqala ukuthi lezi ngane zakhe eziwu2 afuna ukuzenzela umhlonyana angazenzeli ngoba kunezingane zakhe ezishagalolunye ezaphuma entombini zakhe njengoba nje sikhuluma ekseni lezi ngane seyikhulile nabazanyana esasibanikeza ukuthi abayigade sebeyahluleka ngoba seyikhulile zikhula phansi sekuyizalukwazi endala tshela nomfana angalisusi uthuthu wadozela lezi ngane umhlonyana aqala hamba ohlawula lezi ngane abayithole emantombazaneni ngoba siboshiwe zizi ushembe usazosiqala phansi asikhuqunisila asigeza silamule abese sifake esikoleni asifake ingubo zesikole sihlalise phansi sishunyayezwe sifundiswe uba nenhliziyo enhle ngoba thina sasingenayo inhliziyo enhle uthi abangena abantu ezulwini abanjalo sisazobatsheleke labantwana bangasijahi sobatshela mase silungile thina bese besilanda bese semakhaya ngoba sasenza kabi sisazofakwa esikoleni sifundiswe abakamazibuko lapho esangweni cha ngeke bamasibuko zamane enye imoto leyo moto ekwazi ukugibela kuyona abantu bakubo kwathi wathi ukhuluma namadoda athi ayisizama umshumana ngathi ngiyabonga ngingakhiphi imndeni ngena bona ungena nodwa lapha ke ngiqonde khona ngithi njengoba ngithi khona ingwevu zakithi ngiyajabula ngoba ingwevu ezingesabi ukukhuluma iqiniso uma usuthatha isinqumo sokuthi uzekhala emphefumulo ufuna ukuthetha amacala umndeni wakho njengoba sibaningi sifuna ukwazi ukuthi yini nani iphathwa ngokuthetha amacala zizobalwa imbuzi na yonke kodwa ngaphambi kokuthi uthathe leso sinqumo themba isibili iqala ubone uzomelana naleyo ungathi usuyenzile bese uthawu kanti bengazi nako besiyakuveza namhlanje kuwo zoqala ungezi ukuthi uzoqala lolu hambo lokuthetha amacala ekhaya emphefumulo uma usathi utshwala yisiko ngoba ngeke besabhuma utshwala emzini wakho manje bangeniswa la ekhaya emphefumulo bageza basafuna utshwala ngoba utshwala kangalona isiko kwakuwumkhuba okuyiwona kwakuluthwa ngawo bekubiza ukuthi udakwa oluthwa ngamazimzini nemfene lezi ezayihlupha abantu la nenkawu konke bangelona isiko ubona ngoba ijiki mayiseliphuzile umuntu makuyindoda ihamba ihleka ubani dedele ngishimpolo kayisi bithatha yonke into iyavuma owesimameke mayesedlijiki uzokwazi ukumela ubukhosikazi bakhe amadoda abulalene wodwa ezalana ngomfowabo baphuza nomfowabo besijiki lehlela kwenye indawo usiyambona usekhokhobela unkosikazi womuntu ambamba umfowabo athathe umkhonto awufake eswini ngoba bebedakiwe ingakho ushemba kufunakala utshwala bona-ke bayikhulumela bona baphume ekhaya emphefumulo bathi asifuni utshwala emzini wethu ngcono sihlale khona noNkulunkulu koze kuzale bakhuluma into ebuhlungu koze kuzale lengane egoniwe
ikhule siyikhulise siyinise libe ndala siyiphe umqondo yona esilande ekhaya emphefumulo ungabi mina nawe kodwa utshwala mase uqala luhambo ukukulindela lokuthi ngeke usabugaya utshwala ngibhekisile emakhosini kukhona wasemakhosini uNkulunkulu usichazelile uthi amakhosi uma sizolanda imindeni yawo namabutho ngoba phela inkosi isuke iphethe isizwe sonke khona isizwe mayiphethe isizwe iphethe ibonge eningi ukhona ukuchazela amakhosi ukuthi nina bonda bezethu uma senilanda umndeni wenu nizohamba nizowakha izindlu limise kanje lezi ezinye ezilapha ezabantu bangena-ke isizwe senu ngoba sona sakahlukanisi kodwa wena mnomzana egcekeni uma usuyimisele ukuthi uzogeza ithonga hlukanisa ukuthi awusawulifaki ijini emzini kayihlo mayibonkosi nazi ukuthi uzobancane amen ayisangeni inyanga nesangoma emzini kayihlo uma sebegezile umndeni wakini ngisho umthandazo umajiya noma uthi uthandaza isishembe khona phela lokho hayi ngeke umajiya uthandaza isishembe awukwazi ukuthandaza isishembe uthandaza kami ushembe uyathandaza noma awuthandaza isishembe umajiya ayikho into enjalo ushembe usikezile uvuka nathi lala nathi 24:9 uyathandaza umuntu ukhuluma nomveli nqa hayi kuma ungathi kunengane ezishosha nokuthi neJerusalem uzokhanya ngamkhuluma ngoshembe ubani uthi simthwale lengane yazana lengane isishosha elikabani elicala ahamba ushembe ongena emathuneni angene ngomsikizana adlule ihlo abuze angatholi lutho eze kumkhulu ezekhomba izulu soqala kuze kuyofika lokho okuyena ohleli nokufa phezu komntwana akhulume namnceke ushembe athi hayi ngeke lali izulu mthethele umntwana umhlanje ukufa ngizogeza mina amgeze aqaqeke umuntu aphile mayibonkosi amen siyacela ukuthi abantu bethatha leso sinyathelo bakwazi ukuthi utshwala busafunakala emzini oyizelo esenkulu kwenzakala umshumayela la omama befike la kuzolanda umndeni sekumiswe inkomo bathi sesiyakhuleka siyabacelela sesiyahamba uzana waphansi umama qimbi phansi wathi mayiqimbi phansi bahlalisa kwendoda hawu sebenze njani manje umama wahlalisa kwendoda lasekhuluma ikhetha hayi webafana basebashena bobashumayela ningathatha umngane ngidedele umsebenzi kaNkulunkulu ulimale basenibopha sonicela enkosini unyazi thina sabasekuthini ithina ukuthi wazolanda siyikhaya labo bagcwalisa imbiza zotshwala lapha siyila thina sabuthinta utshwala emzini sihamba nonyazi sesigeziwe amen awuzadileka zangazi nathi sokumanje sokuzonkani bakhala labanye laphinde lekhetha kakhuluma lathi uma befuna siye ekhaya lethu ababheka umshumayelo wendawo endaweni bakuthatha utshwala ngembiza lezo bangamnikezi imuntu kungaphuzwa umuntu bayochitha ngaphandle komuzi ungene ku-drain bese kungena umshumayela ahlambulula umuzi achele ngamanzi aphusile sophuma-ke la kodwa futhi notshelwa yithini sekwenziwe lokho sahlala baze baphuma ngohani bafonele emuva sahlala phansi alinda silokhu sithandaza lasisuka lakhuluma ufundela ikhetha lathi sekulungile sikhonzeleni uNkulunkulu zami umuzi wethu usuhlambulukile mayibonkosi amen ngiyacela ukuthi ngidedele laba bantu abazoba bathathu ngalabo kwinhlansuthi babe bathathu ujame wena iy'mbuzi zoyichaza emva kwabo labo abafikayo abangazi ukuthi yini nani nani uNkulunkulu athi dondolozani ngalukhulu abazabeni leli thuba-ke zilinikeza abathathu ngapha kwinhlansuthi abathathu ngapha abantu bayanxuswa-ke umuntu angankanti athi ngagibela ngabuza ngene endabeni ihloko zendaba othi ungezona ekhaya emphefumulo imisebenzi kaNkulunkulu siyobuye sinikeze ithuba ukukhuluma ngomsebenzi kaNkulunkulu imisebenzi emkhulu eyokuthi ushembe lo muzi usivulelele wani umsebenzi kaNkulunkulu uthi ushembe asizokwenzani lokhu sifuna ukwazi lokho thina mayibonkosi uthi ushembe badedelile abazali beni bazoyikhulumela nathi thina boshembe siyafika uqobola sikhulume khona abantu ababathunywa uNkulunkulu lapha ekhaya emphefumulo laba abasaphethe umsebenzi ukuthi ushembe wavusa inkomo yakho sobuye siphiwe lelo suku ngoba akusizi namhlanje siqephuze ngoshembe ukuthi wasukumisa inkomo yami ukhokho wakho abebhonga lapha ethi hey sowesibona ukuthi kwami ngizoyiphosa kuye uyabona umuntu uqala kabili kathathu selehamba ehlikihla izandla sekwenze njani majiya hayi manje ngihlushwa abantu abadala hawu ngani sonke sihamba naye nje emndeni abantu abadala akekho umuntu ongahambi nomuntu wakubo wena wahluka kwabo
hayi manje badala bathi angiphathe umsebenzi wabo. Imuphi lo msebenzi ophathwayo? Phela abantu bonke kufanele bayizulwini, hayi ukuthi basiphathise izithixo lezi esibavikile kubandla lethuneni. Basilethela basiphathisa ngezikhwama nje zabo nalezithixo zabo ngoba badlulanga ethuneni yabasila. Awukwazi ukulahla izinto ngale kwethuna, awukwazi. Awukwazi isithixo sakho awukwazi ukusilahla. Mawuthi usifake emanzini amanzi ayaphika. Athi mina ngokonyazi mina ngadala yena, mina ngamanzi mina ngigeza abantu. Mawuthi ufake enhlabathini uzofaka mawusaphinda. Uzofaka mawusaphinda. Kodwa wathi kirikiti washona phansi mase ubhomo sokuthi umhlabathi uthi wangcolisa mina ngamagalela mina ngamgalela ukuthi ngifundise ilimo kumila ukudla abantwana bakaNkulunkulu. Hayi ukufaka izikhwama lezokubulala. Adalelanga lo zithatha izikhwama zibuyisele kuwo. Yini ngoba bafo bengasayiphetha ukuthi umuntu esekhohlozele engasakwazi ukuphakisana mase evuka uphethe izikhwama. Uyiphatha kanjani izikhwama? Ngoba phela bengasakwazi ukuyiphatha useyagula. Ingoba ubeyilengisa ngezandla esaphila ekufeni besanevuka ihlala emphefumulweni wakhe bese ziyamsinda. Ingakho kunomthandazo la ukuthi ulevele bengathwese thina ijoba lemphefumulo. Ukhona umuntu osinda umphefumulo wakhe njengoba ungathi angaphakamisa kuyamsinda mina ngamphefumulo. Uyawuzwa umphefumulo. Kodwa kushiwo umphefumulo wabazalwane nezingane zawethu nezihlobo zethu nezingane zethu uyasinda masohleli phezu kwethu. Ngiyacela ke ithuba ukunikeza abakhona umuntu nje mayithenge nje inkosi esikhe akhulume. Abagcoja bazokusuka la behle khona. Abakhokheli banendaba bayiphethe zokusukuma khona akuhlabele izinto zimbo kanjalo bashumayela nobavangeli uma kukhona inkulumo oyiphethe. Mabengekho abantwana babantu abanenkulumo abangene bakhulume. Amen. Nathamba ukhokho bami nomkhulu nobaba asala kusini bakwanyabo lasemvavu. Ngiyacela ukushemba ikhumbeni leyo ndawo ngoba uNazaretha akukho kuyona. Nazaretha ngilana ngizohlambulukela umndeni wakithi isizwe sakithi wamngomezulu. Sifikile lana sihamba nabakithi ngonyaka odlule. Salalela sabuyela emuva sabuya nembuzi njengoba umyalelo la ekhaya. Sabuya sanikela sabuyela ekhaya. Babuya abakithi bazositshela ukuthi okade sizokwenza ekhaya emphefumulo kwenzekile. Basibonisa ushembe esasebenza ngabo. Namanje babuya futhi basibonisa ukuthi ushembe usenza umsebenzi ngabo. Babuyile manje babuya ekhaya sebazofuna inhlambuluko. Umndeni wakithi sasixabene. Kwahamba isikhathi idimoni lokuxabana lehla sabuya sahlala phansi kwaba kuhle sangabuyela emuva senze inhlambuluko. Babuyile manje bafuna leyo nhlambuluko bakhulumile kumina ngababiza abathintekayo ngabacela ukuthi sihlangane sakhuluma nabo. Kodwa abanye babo babuye bengakakulungeli ukuthi benze inhlambuluko. Ngilana ngizocela uNkulunkulu ukuba angene enhlizweni zabo. Omunye nomunye avuma ukuba emndenini wakithi kuxolelwane ukuze umndeni uzophila. Kuthe uma bese ngitshengile ukuthi ngizoza la ekhaya emphefumulo ngifonela omunye umfowethu ukuthi ngizocela ukuthi uma nethuba sihambe ekhaya emphefumulo. Ngamfonela ukhona ngihamba naye la. Savumelana kuthe sesivumelene ensukwini ubese kuvela enye intombi endala isalukazi sakithi esifike sangitshela iy'ngane zamantombazane ezimbili zathi usicela ukuthi ngiyozinikelela ekhaya emphefumulo. Uzisho amagama lezi ngane uthe eyokuqala uNonjabulo, eyesibili uNomakhosi. Uthe ucela ngizozinikelela. Ngiyacela uma ngabe amagama wabo ngiphambanisile ngicela ukuthi kuyena ozowabiza ngokufanele kuNkulunkulu ukuze umnikelo ungezukuduka. Kodwa-ke ngilana ngizonikelela lezo y'ngane bese ngizocela ukuba wenziwe lenhlambuluko emndenini wakithi. Bese ngiza ushembe ukuba angivele nasey'theni ekhaya sengivukele ezitheni engingazonanga. Ngicela ukuthi ushembe angivikele ey'theni angivele khona konke ukudla okuqondene nami ekhaya. Bese ngiyicela ukuba nendawo engiyakhele induna engiphethe endaweni senginingi ngabala. Kodwa ngizocela ukuthi ushembe angibuyele mangabe kufanele kuliwe, angilamulele mangabe kumele angilamulele. Uyazini ukuthi kuyahamba kanjani kangangokuba
kumele ngenduneni ingizile yathi ngoba mina ngithengisa imfuyo lapha endaweni ngingabikanga kubuye ukuthi manje ngithengisa imfuyo sekumele ngimkhandile nkosi angazi-ke noma icala noma kodwa nje ngicela ukuthi ushembe ahambe nami kulolo hambo lolo angivikele khona konke okubi ongabhekana nami inkosi ibusise nizwile amen. Ngikhetha inkosi enkulu yasebuhleni ubheka ithemba lo owazungu emathunweni ngaphansi kwenkosi uMchunu. Ngilapha nami ngisuka eGoli ngoba kusuka njengamanje ngihamba nobhuti ngihamba nabafowethu okuyikhona okungisukumise phansi kakhulu kusuka eGoli futhi ngonyaka odlule ngoSeptemba ngomhla 30 sike safika la ekhaya lomphefumulo sihamba nobaba sizonikela sizocelela ushesizocela umndeni wakithi uwazungu socela uNkulunkulu ukuthi awukhiphe ezindlini sosize siphethe izimbuzi eziwu5 lezo mbuzi lezo sabanikelela-ke wahamba ekade singakakwenzi-ke sonke nobaba ukuthi size sizosebenza u3 days lo oyekizokuthiwe uyasetshenzwa. Sekuthe manje-ke ngoFebruwari ubaba omdala wayesesishiya emhlabeni. Ukuhamba kukaba omdala kade kukhona ubhuti wakithi obekade esekhulumile ukuthi ubone ubaba omdala ehola abantu abaningi kodwa kungathi abakithi bodwa bahlangene nabangasekho abaphila bahlangene nabangasekho engathi abaholi bomdala abahola abanye baphethe bavunulile uthema ebahola kanjalo kwaze wafika la ekutheni-ke nakuwe manje ngoFebruwari bomdala usihamba emhlabeni ukuhamba kabomdala emhlabeni emva kwethu ngithi embili entathu noma iviki sengifonela u-anti uthi u-anti mntakabhuti ngithe ekulaleni la ngezwa izwi likabhuti uthi ubhuti mangimuzwa ekhuluma uthi qhubekani ninotuthuko ayi uthi mase uyaphapha uthi ngithe mangisathi ngiphapheme kanjalo kodwa kube songathi ngiyazi ukuthi ubhuti ube ekhuluma ngani kodwa ngithe mangiphinde ngilala wayesebuya futhi ubhuti uthe mayesebuya ubhuti esekhuluma nami uthi dadewethu uyabonani la engihleli khona uthi ngathi ngithi ngiyabheka uthi indawo enodaka engathi ihlala yilwane lezingulube indawo enodaka uthi naba abantu apha bayesebafana nodaka uthi wabona abantu laba abafana nodaka nje uthi kade bafika la uyababona labo ongathi uthi basengonywana uthi bona ngifike nabo uthi ngakho dadewethu ngisacela uhambe uyongitshela bani eshothinayo sacela uhambe uthi uyongitshela bani uthi ngicela bezongikhipha la ngempela ngamfonela ubaba uMshumela uMajiya ngibuza lokho okukhuluma njalo washo ukuthi hayi asoza lembuzi ngempela ngakhuluma obhuti bathi ikhona imbuzi ikhona-ke imbuzi siyiphethe sizokwenza bomdala loyo msebenzi omkhipha esigodini sisosizi ngicela ngempela ushemba awenze kube impumelelo inkosi ibusise elizweni. Lokhulumayo ulindiwe angisanizwi phela lokhulumayo ulindiwe osoka amaphumulo emabumbini inkosi yethu ukhomba sacela uNkulunkulu ashembe angiphe amandla okukhuluma phakathi kwabantwana bakhe. Sekwaningi lokhu ngifika la ngizala phambili ngijike ngibuyele emuva ngibe sengisaba ngithi hayi ngizobe ngikhuluma ngahamba futhi nala ekhaya ngumuntu ohambe ebuya ekade efikile ezosebenza ngangifike ngizosebenza la ekhaya ngisuke endlini
kunzima ngingazi ukuba ngithathe ngihlanganise nami. Kodwa into engangifikelayo ngafikelwa izwe lokuba likhona ikhaya lomphefumulo. Ikuphi la uzofuna khona ukuyozwa khona ngaphandle kokuba uzosilalela siseduzane nawe. Wozosilalela usize thina ukuba sithini kuwo ngoba usuzoveza usuke futhi silandele lapho kade uhamba khona ukugijima uthi ufuna ukuyozwa ngathi. Namhlanje usuyazi ukuthi kepha uzozwa ngathi khona masifuna ukukhuluma nawe. Ngasuka ngeza la nginganangisho nalesente anginemali yokufika ekhaya. Ngafika ekhaya ngasebenza. Mangisebenza ngalala ngangilala ekhaya. Kuthe ebusuku ngisalele. Kuthe la esosheni engangade ngene kusona ngisebenza kuso. Ngabona kuqhamuka uShembe ngaphesheya kwaso. Ngase ngibona kuphuma abantu abaningi ababezacile. Bathi phuthuma usihambisele ukudla enkosini. Sibone ukuba sinjani. Ngathi mangibheka ngathi mina hawu bangafuna ukudla kanjalo mina ngivela nami angingalutho ngishendini anginakudla njengoba ngize la. Bathene nesicelo siphuthumisa inkosi yahamba. Mangibona inkosi ayime ngapha ngeza ngithethe empela. Ngasuka lapho ngaphaphama. Ngaxoxa nomama engangilele nabo ngathi mina angiyazi ngene ukuthi ngizethini. Ngoba manje ngilelela la kufika inkosi ikhipha abantu bakithi lapho esosheni kodwa bona bangitshela ukuthi angiphuthumise ukudla kodwa ngiphethe imali. Ngathi mangingena efonini yami kwakhona engikhuluma nabo ngathi mina la ekhaya lomphefumulo kodwa manje ngiyaxakeka ukuthi abantu abadala bathelele angibahambisele ukudla enkosini kodwa futhi anginamali ngakhona imali engifike ngayo la ngathi ngakhona ukuthi ngiphila imali ngane emuva kodwa bangifuna ukudla. Ngasathi nomuntu lo engikhuluma naye hawu bafuna ukudla ngathi mina yebo bangifuna ukudla basho kanjalo babefuna ebusuku. Wasathene ngisebenzisa yiphi inamba ngathi mina wathi nawe uMkhize ngathi mina yebo nginawo. Wathi nasebenzisa yiphi inamba ngathi mina yona engifonela kuyona. Wasathi hayi ngilindele ukuthi nina shuthi lo besho kanje bangivela nomntana ngithi ngiyothenga impuphu lezo ezethona. Mangithi ngiyabheka ifoni ingene message ngibona imessage ingene 1000. Hawu mase ngiyabuyela kuwe ngithi mina hayibo uyifaka phela imali ethi hayi thengela abantu bakini ukudla hayi ngigijima ngiyabamba ngiyobatshela ukuthi nena la ngivele ekhaya nginamali manje abantu abadala bathe bafuna ukudla mina ukudla bengaphethe lutho nami nje ngoba ngifike la nginalutho nje ukulele emuva kodwa lathi ngithe mangikhuluma efonini kwakhona nje njengokubuza ukuthi bathi bafuna ukudla ngathi yebo wasathi wafakile imali le wangazi ukuthi ngenze njani. Ngahamba ngey'nyawo ngijima ecrossing ngiyokhipha le mali lena. Mangiyikhipha le mali ngathenga ukudla okuningi ongangokuthi ukudla kwasekhaya okuyigrosa ngabona kuphuma konke engithi nami mangithi ngithenga igrosa kuyaphuma kwaphuma konke ngabona futhi mase ngishayile lapha ethini kwasaku 500 okulo 500 lo ngathi mina hawu le mali sasalimali ngase ngithenga izinto ey'ngaka ngabuya ngakuletha ekhaya ngathi mase ngilethile ngakwasasayile imali lena. Ngifela inhliziyo yami ibuhlungu ukuthi ngisengigqoke uNazaretha bafikile bangitshela bathi uyayibona le ngubo oyigqokile ukuthi uyigqoke nje uyinqulele ngaphandle awugqoke lutho uyazibona nani lokho ngiyidonsa. Kube ngifika la ekhaya ngithi kodwa basangenzela nemali ebhayi yokuthi ngithole ibhayi-ke leli bhayi ngigqokile ngathi ngangithole nemali yalekhaya. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu kaShembe angikhumbule. Kube emveni kwalapho-ke ngase ngilala mangilala futhi masiyabuye ngiyaqala ukuthi lo muntu ezobe nesithe singangezele imali wenze njani ngakho ufuna ini kumina. Ayi nginalo mbuzo lokho engiyibuza wona ngithe mase ngilele abuye ngizibone ngena emshinini ngoba wale mali ngayikhipha kuwona umshini ayingene futhi nakhona sengilele umshini ngiyibona ngiqonda kuwo futhi umshini ngikhipha ikhadi lami. Mangikhipha ikhadi lami ngilifake la emshinini. Mangikhipha emshinini umshini uzobhala isibongo lapha. Manje ikhadi lami ngibhala isibongo esami ukuthi uNdlovu lapha emshinini uzobhala ukuthi le mali iphuma kuNtuli. Inhliziyo yami ibuhlungu ngithi uNtuli ngihlangana noNtuli kwalo muntu ofaka le mali angena kwaNtuli lo Ntuli uhlangana lapha ngempela. Ngifike nginikele manginikela bebuye kuqhamuke ogogo mase yaqhamuka ngitshela ukuthi ithe sifazile ukuba sifinyelele sokwazi ukuba sinikezele imali
ukuze sikwazi ukuba nathi sikwazi ukuhlala nabantwana sidle ezulwini. Iphutha namhlanje amandla engithe ngiwathola namhlanje namanje ngisawathola. Ngibe nenkinga emveni kwalapho kube sekuthi izinto zami sengibona futhi ziba nzima. Ngithola ubunzima ngibona ekhaya bakithi izinto zami abantwana bakwethu zenzeka bangathi bapheka mnandi ngibona kuthela ngingathi ngithela nzima. Sengihlezi nginosizi nje sengithi hayi ngikhulumele futhi ngokukhuluma nami ngenhliziyo yami. Ngithi hayi yazi kodwa abantu abadala badlala ngami. Ngiyeka bonke abadala lokho befika bengitshela ngikeke ngakuyeka. Bafika bathi angeke umlungu ngawuyeka. Bathi angeke ibhlo ngaliyeka. Ngiyakuyeka bonke abashayo kodwa mina abangingezwa kuhle. Lokho ngithela umzimba nje kanti bafunani mina. Hayi mina ngizeshiya phansi ngale ngubo engigqokile yabo ngoba futhi abayiboni ukuthi iyabasiza. Kuthe kusenjalo ngisho njalo angilalanga. Babesebefika mabefika ngakubanga kuhle ngoba ngiqale mabefika bamakude bebaningi ngokungawo ukuthi ababaleki mabengabaleki ngithi ngibheke emuva mangithi ngabheka phambili ngibona inkosi uNyazi ngiyibone ngathi ngizowambelele ey'nyaweni zawo ngibuka ngamadola kodwa ngathi manje ngiyakhala uNyazi leliyenzile lingibhushe nje ngenduku yalo lingibhushela kubona ngibe sengumuntu engazizanga ukuthi ngiwe kanjani la engiwe khona. Into abayayitshela kuyo bathi ngasibona singakanani ngathi mina yebo wathi njengoba wena uthi uyayithatha le ngubo thina njengoba ususibekela esesikhona ukuthi wena uyibeka phansi le ngubo ukuthi thina senze njani. Ngathi mina hayi ngiyaxolisa wathi ayikho into eyixolisayo ngoba ngokubona umlomo wakho yazi ukuthi lapho esikhona nje ile mlomo yethu eyikhuluma kakhulu ngoba kusho ukuthi kuyinto yenzayo ngokuthi usuyenze ngesandla ukukhuluma nje kukodwa usukwenzile nalamabhloko othe wayekile usufana nokuthi wayekako uthe uyawabuyisela. Athi ngaxolisa wathi musuxolisa awuzoxolisa kuthini engithi ubonile nanenkosi ukuba isiyakuduka sikucelile samncenga kuyona sancenga kuyona ukuba isibone wena nawe uzobona la esikhona naleli thuba nalo yithuba vele esikucelela iyona yakucela kuthini ukuba sikunikeze elinye ithuba ukuthi ukwazi ukuthi usilalele. Ngase ngathi mina ngiyaxolisa wathi ngawuzoxolisa kanjalo uzoyiphathelani inkosi ukuba usixolisele kuyona ukuba wena usilaleli siyakhuluma nawe usilaleli. Yebo sikutshelile uphumile wahamba wasebenza sakubuya sazokutshela futhi ukuthi njengoba umsebenzile usebenzile kakhulu sekuyalunga usuzolunga kanti kuphi nalokho kulindile ngoba phela sikonke kuhamba ngendlela ngathi uyasibona ukuthi sibekwe kuphi manje njengamanje usibuyisele emuva. Ngathi hayi ngoba wathi ngokuza kumele ukuthi uthathe le ngubo lemhlobo nje usuyikhumulile wathi wayekhumulile lapho esihlekiseni wasibona bese sikhona le ngubo lemhlobo uzoyibuyisela ngeshubo losheleni uyithinta nje kwakho uyithinta ngeshubo losheleni uxolise indozi nashemba ushemba kwamkele futhi. Ngakho lokho ngiyacela uNkulunkulu ashemba ngikhumbule kukho konke nangokuthi bengikhulumisa la ubuhlungu enhliziyo ngoba ngibona bengingazi ukuthi kuyalindwa kakhulu la ekhaya namacala amaningi akhona khona. Amen. Igama lami nguSondo ngasekhaya inkosi engiphethe umamshado wami eMagidini. Ngiyabonga 2003 ekhaya 2002 ekhaya bashone bonke umalume wami wadubunkulu awuzama ukukhuphulizwa entombi. Umalume wami wathatha isibhamu wadumbula umkhulu wami igama lakhe ufelo wakhe Magwazi wafelo wakhe umalume wami uthe ezinsukwini ngamphubela xa umuze ekhala emphefumulo engibotha emanzini kodwa lo mfula osekhala umphefumulo umkhulu kakhulu engibotha khona umalume ngithi mina malume wenzani akangikhulumisi umalume ngoba umalume wami wabulala umkhulu futhi nami bengamfuna ngoba ikhaya lakithi laphela ngo-2002 mina ngakhulela kamakhelwane namanje ngisahlala kamakhelwane. Ngicela uNkulunkulu ashembe ngikhumbule ngithole ikhaya ngikwazi ukubenzela yonke into ngikwazi ukuthi umkhulu wami ngimthelele amacala akhe
umalume wamulala nomalume kwazi ukuthi ngithathele amacala akhe nomsebenzi angiwutholi umalume wami egcine kwakhona lokho ubesegulisa ingane yami ngoJanuwari ngihambisa umhlangano entabeni ngabuye ingane yami sigula iphethwe umkhuhlane ndiyaqala ngathi umkhuhlane ngayihambisa esibhedlela eKennedwathi bangihambise e-Albert bathe odokotela base-Albert inkinga yengane inkulu kakhulu bahamba bacela mina mawengane acele ingane ukuyihlinza uzothatha isicubu sayo ihambe yoshekha phesheya ukuthi yini inkinga yale ngane yakho ngase ngiyavuma ingane yami yasiyahlinzwa umshwalense sacela ukubonga-ke lokhu ingane yami yasiyahlinzwa bahamba bathatha isicubu oshekha phesheya wathi udokotela waphesheya inesigaxa sayo seduzane nobuchopho ngeke bekwazi ukumhlinza bacela ukushisa wasefika ingane ngiyacala amaNazaretha nonke njengoba nikhiphe onke amashumi afunekala ekhaya nenze sure ukuthi nawakhipha ngiyayibonga ingilosi ingane ezizala ekhaya ey'nikelelwayo amashumi zifikile wodini zizosindisa ingane yami zathi hawu u-Ase uyagula zangena zonke ewodini zathi u-Ase ziyamphilisa ngajabula ngase ngaphaphama ngavuka ngasasa ngahamba ngawubonga hayi enkosini inkosi ibiseteyezi ngacela ukuvangela uMdluli ngicela ugule uhambise enkosini njengoba bengikubikelile efonini ngiyacela ungisize wangihambisa uvangela uMdluli ngahamba wabikela uNyazi ngakhuluma nalo lathi uNyazi inkosi umbusisi uzophila namanje uyaphila ngiyabonga inkosi umbusisi amen igama lami sokucina lo igama lami uLondiwe Mbango ngizocela ngenhlonipho ukubingelela enkosini yaseNtabazwe nginovalo cela Nkosi yamakhosi ungikhumbule Nkosi ehulu abahulukwe kirikadumelisa kimnyinyane ahulu kikubathwalelo hobane kikenile tulonge halaleni abahalaleni ikubathwalelo maleneng abahulukwe hobane tsebenza yamaNazaretha hayidumeli hobane kibuwe Sesotho empa-ke kiyakupa engidumele hore kibuwe Sezulu hobane ke tsa bua ditaba tsa Lesotho maNazaretha ayingcwele ngiyabingelela enkosini ngiyazithoba nginovalo eminyakeni edlule uma uNkulunkulu engithuma ethi mntanami hamba uye emakhosini ngake nganqaba ngelinye ilanga wafika uGombela wayesethi uyazi njengoba sekuthuma wenqaba wena uhambela la wayesengikhombisa udala uthi kaphela iminyaka eyikhulu uhleli la noma abazali bakho bangalethi inkomo ngeke siyimukele ngoba uyobudelela uNkulunkulu emva kwalokho bafika inkosi inyanga yezulu ithi wena uma uhlula lo msebenzi sithuma wona namhlanje ngeke sibonane nawe kwezayo kepha namhlanje ngithi Nkosi yamakhosi ngizobonga ukuthi wayengiphi isibindi ngoba ugcina kwafika inkosi uNyazi lezulu yathi kimi wewele ngase ngathuka ukuthi ubaba uyazi ukuthi nguwe ne ngase ngisondela ngathi baba wathi ucabanga ukuthi uNkulunkulu uyadlala yini lento akayisho kuwe manje njengoba silapha ngithunyiwe uNkulunkulu ngonyaka odlule wathi mntanami hamba uyezweni laseNtabazwe uyofuna inkosi yakhona uthi le nkosi inomsebenzi omkhulu kabi engifuna ukuthi ngenzele wona ngayingaqakeli ukuthi ngizothi yiphi le nkosi efuna uThixo ngoba mina angikwazi amakhosi naseNtabazwe angazi kwaphela insukwana kwasekufika ngibona idwala elikhulu eliseQwaqwa leli dwala linabe yamatshe wodwa makulapho khona umuntu oyelapho phakathi uthi lo muntu mntanami ngisize usiyele enkosini yaseNtabazwe
Uyitshela ukuthi selokhu ngahamba emhlabeni ngihlezi la. Uthi lamatshe yilokhu angigqiba. Yonke imicimbi abayenzayo ngiyiboni. Konke abakwenzayo ekhaya ngikuboni ngoba mina ngihlezi lapha. Ngayaqalela ukuthi ngizoyithathaphi inkosi yaseNtabazo. Kwaphela izinsuku ezimbalwa. Kwasefika indlovukazi. Sisonta naye eSt John. Mayifika esontweni ngilale ebusuku uyabuya lomkhulu. Uthi mina ngifike nomama Mloyi. Imina lo ngathi ngicela usiyele enkosini yaseNtabazwe. Ngase ngiya endlovukazi ngikhuluma naye. Esiyangichazela. Esingihlanganisa neNgonyama. Ngathi masisibonene neNgonyama ngichazela. Yavuma yathi ngizoya ekhaya emphefumulo ngiyogeza abazali bami. Kwaphela insukwana kwahamba isikhathi. Sayebuya futhi ngayithinta Ngonyama ngiyacela ekhaya emphefumulo uyogeza abazali bakho. Yayisifika-ke kulesine emva kwalokho liyabuya-ke iNgonyama seyihlelile nomndeni sisesicela uye ekhaya emphefumulo. Besicela ithi ngicela uzolala lapha ekhaya. Ngisuke ekhaya-ke ngolesine ngiye eNtabazwe. Mangifika emzini wenkosi ngifika sihambe-ke siye ekhaya elikhulu. Semasendleleni lapho sisahamba siye ekhaya elikhulu sihamba phakathi kwamaplazi. Ngibona abantu abaningi kakhulu abafa lapho ababebulawa amabhunu. Ngize ngibuze ithi Ngonyama lana kukhona amabhunu yini? Ithi Ngonyama bakhona. Ngithi mina labantu ababulalelani. Bachaze ukuthi amabhunu ayinenhliziyo ezimbi ayaganga namhlanje khona amaphoyisa asababekile la. Bese ithi Ngonyama abantu abafa la bayazonihlupha kakhulu. Ibona abadala bonke labantu abafa la. Sihambe sesidlula sesofika ngasesigodlweni senkosi. Ngibona umkhulu oseplazini lapho boshiwe izandla ngoza nkosi enqule egoqe phansi. Uthi lo mkhulu mina selokhu ngahlala la. Ngabulawa amabhunu angibulala kabuhlungu. Ngingazi ukuthi lo muntu bani. Sesokhuphuka lapho imoto yenkosi yayisithula. Ayangavuma ukuhamba. Saze sahamba ngenye sayolala ekhaya. Masifika ekhaya sesiyalala esigodlweni senkosi. Uyafika lo mkhulu mangiqala nje ukulala. Uthi mina obulela imoto yenkosi. Ngoba mina ngokhokho wabo kuqala owafika kulelizwe. Uthi mina ngabulawa amabhunu. Ngabulawa abamhlophe bengulalela izwe lami. Uthi selokhu bangibulala namanje ngila. Lalingone ngikhona. Uthi ngiyamangala manje sazohamba mina bengangibali bebala laba babaziyo. Mangiphaphama bese ngibikela indlovukazi ngithi mina gogo namba iyakhala inkosi lesiyibonile lapha. Ithi inkosi yala ekhaya icela nayo ukuhamba nani ingayishiyi. Bese phinde futhi sihlaleni. Besithi bithe Ngonyama ifisa ukuzolala ngolesihlanu. Wangenzeka-ke ngomedi imoto isifile. Mangilala futhi ebusuku emva kwalelo phupho. Ufika uNkulunkulu uthi kimi mntanami uyabona lo bukhosi babahulukwe buvunyiwe ezulwini. Amen. Uthi lo bukhosi kukhulu kakhulu uzoba sezulwini. Uthi ngalokho-ke inkosi ngizayithuma yezweni laseLesotho. Iyona engiyimisile. Iyona ekungaphezu kwawo wonke amakhosi esizwe sabeSuthu. Uthi ngizoyithuma uyongilandela wonke amakhosi aseLesotho azogezwa la. Uthi inkosi uMshweshwe yona ebukhosini obukhulu basezulwini basemahlotsheni banecala okufanele bazolithetha la. Ngalokho-ke ngizothuma yona iNgonyama le ihambe iyobasiza. Mangiphaphame ngimangale uNkulunkulu ayengithuma eNtabazwe wayishilo wathi lokho sengithuma kubo kuzalwa emahlotsheni. Mangibabuza ngempela basho ukuthi khona indlovukazi yala ekhaya yakaHademi. Uthi uNkulunkulu masengise esigodlweni uthi ingakho lokhu ubukhosi basezulwini ngoba vele kuzalwa isitholekazi sasezulwini.
sawohadebe Mancele bekunzima masiza la kunzima kakhulu ngoba ebusuku semangilele ngabona umkhulu owathiwa uhlobene usondelene kakhulu nasebukhosini bakaZulu eyathi mangibuze enkosini bathi ilembe labalekela kuye lenkosi engumkhulu wabo lafikela ilapha mangiyibona-ke ebusuku ngibona ilayikhala emphefumulo iphethe iy'khwama zayo isikhwama sayo esikhulu ithi awu bengithi ngoba ngize lapha mina ngizogeza lesikhwama kodwa manje lapha ekhala emphefumulo base ngisibeke phansi base ngisilahle mangabe ngingavumi ngeke ngingene la ukhomba indle emphefumulo uthi sengizosinika unyazi lezulu ngoba ilona lodwa lwaziyo ukuthi lezi y'khwama lahlwaphi ngoba nami ngiyathanda ukungena indlela yethu ibe nzima ngale ndlela masihamba endleleni iyashindlovukazi ithi inomkhulu kodwa kalahle ngani lezi khwama zakhe uthi agezwe ini wathi-ke unkulunkulu nayikhuluma uthi mntanami inkosi yasentabazwe nayifika ekhala emphefumulo kufanele ma selahlwe lesikhwama sakhokho wabo ingonyama icele ukuthi unkulunkulu athathe lezo ntelezi aphuthile lezo ntelezi elathatha umkhulu wabo ngoba ngeke bakwazi ukukhululwa kunamacala amaningi kangaka ababambile Malazaletha okunye ngifisa ukudlula kukho ngoba kuningi kakhulu ngeke ngize ngikhulume konke isikhathi sincane engifisa ukudlula kukho indaba enkulu nakuba ngiyintonda nje ukuyikhuluma ngoba ingonyama yezulu ayikho kodwa ngizwe ngiba nosizo olukhulu makukhulunywa ngayo kwafika inkosinyanga yezulu ithi kimi mntanami sasoye enkosini isibizini ngonyama yezulu ithi mntanami ngiyanizwa nithi nizokhanda isigodlo emahlutshini uthi akusisi isigodlo lesi nizosikhanda kodwa nizokhanda izulu leyizukulwane uthi leli zulu esizolikhanda lapha akekho umuntu ovunyelwe ukuhlala khona uthi akuyungenwa ngey'cathulo waveza ukuthi izobe kubuyelwa ngabantu amhlophe uthi ngonyama yezulu kuphele yongena kumuzi ngey'cathulo futhi naye ayivunyelwe ukuthi ihlobongele lapha nondunkulu bayo ngoba banalo ikhaya labo abalakhelwa obabamkhulu babo la isezulwini iyoza khona izolinda mayithandazela isizwe sonke wayesethi inkosinyanga yezulu ukuba kuya ngami ngabe wonke umuntu ubezofaka kunomsebenzi omkhulu wangaka ngoba kuthiwa isizwe sasemahlutshini kodwa thina sakhe izulu leyizukulwane ayesethi ngiyadabuka iminyaka emingaka lokho sikucindezele kungafunwa umuntu kungavunywa umuntu wathi kodwa namhlanje nonke nifuneka niye khona wathi ngibongela abantwana bakwa-Israyeli ngoba bona izulu labo abangakaze balisole abayongena ngenjabulo wathi asazi-ke nina noma niyithola yini into ethelele ngoba lokhozi beniphika nanamhlanje niyaphika anivumi kanti bona banilethela unkulunkulu emhlabeni Malazaletha sengizophetha ngicela ukucelela inlethelelo udadewethu lento ngizoyikhuluma namhlanje ngoba ukhona la uvumile ukuze ekhaya emphefumulo kunomsebenzi kaNkulunkulu akangithuma kuwo kwaba nesikhathi la kwafika khona kakhulu uSathane ethiyeka lento oyithunywa uNkulunkulu lalele thina makulalela thina lasizohlukana nawe wabe sengena kudadewethu ngoba ngayithi mangizoya ekhaya afike uNkulunkulu angibonisa athi kini uzofica lokhu nalokhu nalokho kepha ngaleli langa ngafica okuhlukile ngizothi Nkosi yamakhosi ngimcelela into ethelele mayingenile kulo muzi wathi-ke masihleli kwangonakalanga lutho kodwa nje ngisazi ngangibuzane wayesengivukela ngolaka wathi wena ulokhu uqamba amandla uthi uthunywe uNkulunkulu emakhosini into engekho leyo
wena uhlala ngabantu wakhuluma kwabaningi kodwa namhlanje ngizothi ngimcela empetheleni ngoba kuthiwa kulo muzi umuntu wakwaSola akangeni futhi akabusiseki. Ngithi-ke ngiyacela nabogogo nomkhulu nabo bangithethelele Nkosi busiseni izulu. La enkundleni umuntu layibekele emhlabeni ezweni nasemaqadini wayesethi ikhala emphefumulo. Okungithokozisa kakhulu ngoba iNgonyama ihamba nenduna yayo izwa kahle iyona ezoba umlekeleli ngoba phela iNgonyama iphethe isizwe kuningi ekhanda lakhe. Induna isizolekelela ukuze phela kusukume uphendule lempi eza ngemuva. Uma kukhona abantu abakhalayo isizwe abawumndeni wakhe iNgonyama kuhamba lokho kuyiphazamisa iNgonyama emsebenzini edalelwe wona. Ithi inkosi yamaNazaretha uNyazi lwezulu isikakhulu emakhosini neyiNgonyama bathwele kanzima bafani nathi thina abafokazana. Kuyadingeka ukuthi baqonde ukuthi uma besebezothetha amacala zizofunakala inkomo ehamba ngamasondo kubona ngoba bona babephethe amabutho. Inkosi ayihambi ngaphandle kwebutho. Amabutho ayithuthwa yiwona amakhosi eyophanga inkomo esizweni ezinye. Abuye nazi inkomo igcwele igazi nabanikazi bazo benamathele kuzo inkomo. Bafike benza imicimbi ngazo lezi nkomo eziphangiwe emagcekeni oyise noyisemkhulu. Bemulisa ingane benza imhlonyane ngazo lezi nkomo zigcwele igazi labantu ababaphangiwe abanomzana. Uthi imicimbi eminingi ababenza yangamukeleki emndenini ngaphesheya kwethuna emndenini ehleli noNkulunkulu ngoba kwakusuke kwenziwa imicimbi ngenkomo zokuphangwa zibe zihamba nabanikazi bazo. Ingakho kufunekala ukuthi amakhosi neyiNgonyama mayesezothetha amacala lapha ekhala emphefumulo abhumule abophe ukhala ngoba zizodingakala inkomo zokuthi kuthethela amacala njalo. Noma ngabe inkosi beyingeyimbi kodwa ngoba iyinkosi thwala wonke sonke isiqalekiso sesizwe namacala esizwe mayibonge inkosi. Amen. Uma ke sekuhlala ukuthi khona oyise noyisemkhulu lokho kuba abangaphambili ababephathi kwamezini ngeke bathule umuntu bawuthulwa yiNgonyama. Amen. Bamsene neyinduna. Amen. Amen. Munye kuphela umuntu okwazi ukuthula ikwama zabantu njengoba sebeyile umntwana kaNkulunkulu ukuthi ngisho ikwama munye kuphela umuntu owazi ukuthi iqhithwa kuphi uNyazi lwezulu. Amen. Ngoba kanti siphahlukile nje ekuqaleni sathi akekho umuntu ngisho ungafaka emfuleni ungafaka emanzini akekho umuntu ongagqiba ukungcola uNyazi kuphela laziqhithwa kuphi. Ngoba mayisekhombile uNkulunkulu ukuthi lapha kuloya mgodi lithi laqhithwa khona izinto lowo mgodi uthi uyingcwele uvume uqhubeke kodwa makugqiba umuntu ngeke uvume ngoba munye kuphela umuntu okhuluma alalele ukuphefumula nongaphefumuli uNyazi lwezulu. Amen. Amen. Ngakho-ke makhosi akithi nani niqhamuka ey'bongweni ezamakhosi mase nethulela ondaba ezitha kungaba banewenu kungaba omncane ngoba niliveze lolu daba lokuthi njengoba ningamakhosi kuyadingakala ukuthi kube khona inkomo yoboya ecelela amakhosi embusweni wabo ukuthi konakala kakhulu sabusa amakhosi asendulo. Nansi inkomo esithi inkosi sicela ngayo ubathethela amacala sibasholezele kuwo wonke ububi obabenzela ngesikhathi bebusa. Bese kuba inkomo yokugeza amabutho ngoba amabutho ahamba nenkosi. Ngaphandle-ke uma imindeni ivukela wona amakhosi angaphambili evukela ethi sifuna inkomo yokuthi nokuthi nokuthi kodwa lezo inkomo ziyaziwa ufanele ayibala amakhosi inkomo yamakhosi inkomo yamabutho
mayibonge Nkosi. Ngoba noma sesizolanda umndeni wasebukhosini inkomo lezi zizofunakala mase kuyokwenziwa umcimbi yabo sebebuyisela esigodleni sakoNkosi la kusuke kuhleli khona inkosi esibusa ngaleso sikhathi njengengonyama ephambi kwethu. Mayibonge Nkosi. Amen. Impela lokho kushoyo intombi besihlezi sikuthandazela uthi sengathi uNkulunkulu angakukhumbula yini singabantu basemhlabeni thina sibuka ngamehla asemhlabeni. Uma kukhuluma uNkulunkulu alibelisana seqiwa-ke emkhulumeni woNkulunkulu. Amen. Siyakucelela ukuthi mase uqedile ukusebenza umsebenzi kaNkulunkulu aphinde-ke aqhube ngendlela yakhe. Thina zasenza nje umsebenzi wokushumayela ukuthi wonke umuntu akagqoke emhlophe. Mayibonge Nkosi. Amen. Yena uNkulunkulu wazi isidala usidala kanjani, usidala ngaluphi uhlobo, usebenzisa ngaluphi uhlobo. Impela asiqala ukuba nawe. Ngicabanga ukuthi iminyaka manje esine sinawe uthunywa akona inkosi yamahulu kuphela eseyifikile la uthunywe kuyo. Maningi amakhosi. Khona ngisho ingonyama ekade angisazi yiphi le ngonyama eyathunyaza ehlala ehlalweni yamahlubi yiphi le ngonyama wathi ehlala ehlalweni Ntombi usesukwini eyasemahlubini iyake yafika nayo yebo ngudisela sathi kwake noma ehlala ehlalweni ngenhlahla ehamba nami ney'nduna zachaza ukuthi unyazi lathi yindaba ahlala ehlalweni. Kanti izosuka sizoyiphelezela futhi ebuhleni mayifika inkosi ebukathithi isihlalo sakho ngonyama hlala kusona bahlala nobabili inkosi baxoxa yakhepha umlomo inkosi amaqadi yagidela ngoba wasezulwini abaziwe yaphuma iy'nsizwa zayibona bathi yaphuma yakalunywa ikhanda yagidela kanti uNkulunkulu. Amen. Kodwa yona ifika leyo nkosi ayizange ufike iphethe isihlalo. Yafika hlala phansi ubona ngonyama uthi inkosi yathetha kuze induna siphi isihlalo senkosi. Kodwa baba habe sithi siza uNkulunkulu wathi hambani silande. Salandwa. Kodwa wathi ukude khiphe sayo wathi kumele inkosi azayo. Yakhiphe sayo isihlalo inkosi ngaphakathi. Yathi namhlanje ngihlala la ngonyama. Mase ubuya uze nesakhe isihlalo. Amen. Amen. Sajabula-ke nathi ngoba sasishawuvala bathi manje yakade nomzingela wamtholile namhlanje. Sekhona inkosi ehlalayo la. Ngasho nje isuka ngisahleli ngathi hayi ngicela ukunikeza nayinduna sebengichazela apha ngicela ngitshela ibandla. Kungabi yini. Hawu walitshela ibandla bathi kwamanje ziyinkosini kusasa. Sihambisa iy'mbuzi manje kusasa nje balala bavuka kusasa bahambisa iy'nkomo. Ngempela uma kufika lapho hawu kwakusuka indodana kaBaba unyazi lezulu yamthatha ambeka lapho abeke lihlalo hlala nobaba. Mayibonge Nkosi. Amen. Ngeke uzazi indlela zikashemba zaziwe. Amen. Azaziwe. Kodwa-ke siyacela uNkulunkulu wasekuhleni abantwana babantu bayabubula bayakhala kakhulu. Njengoba ngithi lo mntwana ngamxolele umalume wakhe akasekho ungathathi isono sakhe manje usibekele sakho. Mxolele wena bese umchilizela uNkulunkulu. uNkulunkulu uzobhekana naye emndeni. Mayibonge Nkosi. Amen. Siyacela uNkulunkulu wasebuhleni asicelele emndenini yethu ukuthi mayivuka ize neqiniso kithi ilahle ubuqili namanga nenkohliso. Mayisitshele into eqondile ukuze sikwenze ukuqondile ngoba uShemba kagezi akabagezi abantu beseza ngobuqili namanga. uShemba ugeza ngeqiniso unyazi wezulu. Nabo abavuma iqiniso uqala ngaphambi kokuba bayogezwa uShemba ngoba vele umuntu mayesejele uba namanga. Kuningi ukuqila kuveza ngoba usuke ezubuhlungu ehleli phezu komlilo. Abakhuluma iqiniso kwake kwasukuma insizwa namfundisi yathi ufika ababoka babo bathi mntanami thina zange senze kahle komalume wakho hambe komalume wakho uyothetha icala komalume wakho ubageze babe bahle bese uyasincengela mase wogezile ukuthi sicela masikhumbule ngoba indodana yethu yona sayishaya akasekho umuntu ozolungisela wena osele kodwa ukwazi ukulungisela thina ngoba uphethe konye ukulunga. Abantu abavuma iqiniso nayo imndeni siyayicela ivume iqiniso ngoba phela la ekhaya emphefumulo uNkulunkulu okuzogeza amanga noqili nenkohliso. Nabo-ke abavumeke iqiniso beze kithi-ke iqiniso badedelane bavumelane ithongo elingaphambili abalidedelize ngaphambili kulandelane ngononina ukuze uShemba bageze. Amen. Amen.
Nakithi-ke bantwana benkosi khona lento abathi ihlambuluko sekuzonikezwa umfundisi asiphethe khona lento abathi ihlambuluko siyibhasobhe ihlambuluko singagijimi sithi zokwenza ihlambuluko emakhaya siyayazi umongo wenhlambuluko ukuthi usuka kuphi ngoba sizokhuluma indaba kakhonke sezwa omkhulu bethu babexabene bebangeyinkomo babulalana bathakathana benza lokhu ubani owayephemba leyo ntuthu ukuthi baxabane babangeyinkomo ubani owadala ukuthi baze baxabane okhokho babulalana asiyazi intuthu la iqhamuka khona kodwa uShembe uyasihlephulela kancane uNushembe la amadoda adiliza empini zasemandulo angangcwatshwa ajikwa izilwane iwona athi mayisevuka avuke nako konke ukungcola ngoba kangenile ezulwini bathi abashumayeli mabefunda incwadi nabo befundisa bathi ngaphandle kwezulu khonani ngaphandle kwezulu khona ifebe noNondini nababulane nezangoma nenyanga nabathokathi nabaloyi namaqhubu namazondo ngaphandle kwezulu okhokho bethu abafele empini zasendulo bona bangene ezulwini mabehleli ngaphandle kwezulu befuna ukushaya bazoshaya ngabo babona nje umfundisi obehleli la angathuka ngokuhlabela kodwa mangaze kuthiwa ukhiye ingane iganga lakajithela ngokhiye ethi uyayikhuza umuntu mayesedini ukushangeka aseduze nawe ethi yaqhwela okhokho bethu njengoba bafa bangangena ezulwini bazoshaya ngayo yonke into bese sithina yaseceleni khona abantu abakhohlwa abantu ubungomu bakithi umnyango bakithi cha bona bakithi yinto le ngaphandle kwezulu ithixo zikaLucifer kodwa bashaya ngazo ngoba bahleli nazo bashaya ngazo ngoba bahleli nazo bahleli ngaphandle kwezulu imndeni mangangenile ezulwini thatha yonke into ngaphandle kwezulu isishaye ngabo nengxabano le ukuthi okhokho bethu yabe esithi zobalamuka asazi ukuthi isukaphi intuthu yabo isuka kubo bakhalela ukuthi bona babikizele isunzelwana abakhishwanga esinzelana abanye nezingane zabo izalukwazi zazishiswa zibe ugaqa makawakhala uphondo nje wathi ahlasela iyangena asuka umnumzana athathe ingane zakhe athathe bona utshalo agqibe ingane zawo la unkosikazi ukhulele umuhle ukhulele ingane isancela encane umfana khona amboze kanje athi ngawubanga umsindi impi sihlasele manje bahlaselwe impi bahlule afika amabutho esedle intelezi baqhathwa ngempisi isilwane esingenalo uzolo esinonya afike abone khona ukunyakazana abazana alayithe umentshi alayithe ubulayithiwayo ashisa konke kube igaqa abantu bafe bengamagama bayavuka ethuneni efeni bavuka abantu benjalo ukusha izindlu ekhaya abantu bashiswa impilo nawo abantu abakhulumayo bathi mhlaba ngibona umthwala kazethuli ngisize umsizi wami ngafa mina endulo kushisa kwazi ngafa nezingane zami siyigaqa sashiswa nomlilo sashisa namaqhukwala kuliwe izimpi kunomthandazo la ohlatshelelwayo la eNazaretha othi mhlange latshayo mina ngasinda ngiyakubonga ngapha kushitho kushidlozi segazini lakho uthi mhlazana walashwa mina lo phelele usizo lophethe insipho eyinkulungwane ngeke zenasinye wemkhulu wami kade sigeza sihamba abantu sihamba omajiya besikhatha besidunisa senza yonke into kodwa usiza lipheli khona samaNazaretha ngamasonto sivuka sikhokobe siyengamhosheni sekuphi sithi zosusa lensipho ayipheli lolusiza lipheli ngoba akulona lwethu akulona usizi lwakho nabo abanikazi babo abavuka nalo ethuneni bengigeza lishona liphuma ilanga akusukanga namunye akusukanga nasinye wemkhulu wami osuka kanjani ugogo wafele point enikela ngomzimba wafika waxoshwa ezulwini lomndeni wathi wena ungeni lapho wagcina wena usiyotheza ilongwe kodwa uganile lapha ekhaya wahlulwa ukubamba umene bamxoshe emndenini abasanavuka beyisipoki la ekhaya abasanathatha amadodakazi awenza abeholoningwa ikhetha lifele ejoyintini lithatha ingane umfana kade iqeda manje university ivizana menza abe isidaka abe yimpuphu ahlale efletini niyithuka ingane niyithuka kanti ingane iphendula ikhethe lapha lejoyintini liyenza imbiza yokuphuza ngawo utshwala usuku udadewethu athe umuntu wesifazane umzeshosha ethi ngayifikele endodeni mina ngiyayishaya indoda mina kanti uhlela amakhehla ayeba afe bangiyinkomo
avuka hlala kuyena umakoti omdala uzokhala kanjani umuntu onjalo ubani othetha lelo cala inyanga uMajiya isangoma uMajiya ushembu umuntu othetha la macala njalo mayibonga Nkosi amen ushembu uyakwazi umkhuza lo muntu amlamla abese divuka ingane zakho kulungiswa la macala wena uzange wakhe umzona wahlala emajoyintini wena waze wafela khona emajoyintini okuba kuxoxe emndenini ozizothetha icala ugeza ucela ushonezele ucela intethele ubuyele emndenini abathakathi ushembu uyakwazi ubayekisa abathakathi abayekise bese bephuca yonke lemkhuba yabo bese beyogwetshwa ezulwini lomndeni usenqamukile kodwa ukuganga kunokuthi axoxe uyazi umuntu uma umdedela isigebengu nje endaweni sibulala abantu sikwazi abantu sibulala abantu sifuna amaphoyisa sithathe sofaka wezivini basafa abantu mayise wafaka wezivini abasafa nalo naye lo muntu omthakatha kamusukeka bomfazi ngaphesha kwethu ngoba uzophemba abathakatha abaningi lapha egcekeni ngoba efuna abantu abazohlala naye athi uzani sizokhandela isiqembu uthola ukuthi manje oMajiya babili ngaphesha kwethu khona laba abahamba kahle bangena emndenini khona laba abaqoshiwe emndenini laba abaqoshiwe emndenini abangankulunkulu abalawuleki bangena nje egcekeni kuhlatshiwe babizana baphendula izinto bangena ngosikhotheni labantu ekuthiwa amaphara lezi ngane ekuthiwa amaphara siyibhekeni hayi ukuthi zabantu zaba amaphara sithwele kanzima ingane mayiqoshiwe ekhaya ibuzo intshontsho egcekeni ngoba ithi yabalaya lapha lapha nomthakathi-ke mayexoshe emndenini ebekade yenziwa ukubonakala ubuya azogadla emndenini azofuna ingane la emndenini ukuthi yenzele imikhuba yakhe uthi ushembe-ke uzani bantu abami sizonqamula lowo mthako asibaqoqeni khona benjalo mina ngizobageza mina ngoba nguNkulunkulu bese ngibathula ukuthanda imoyeni ngoba lokhu kufa bakuthola kukhulu sifa bazala bengcwele akekho umuntu ozala engashiya ukuthi ingilosi ukhona umazala ngishiya ukuthi ingilosi ezala wonke umuntu wathi mayizala kathi umasifana mina ngazalanga umuntu wazala ingilosi ngoba umuntu usuke emsulwa efana nengane encane emuhle akhula umuntu ashintshe bese uthi uyincanga le yini usekuthathaphi umncanga manje sekuvukele lithongo lelidlozi manje elenza ukhohlakala lawembatha langibatha nomuntu bawo bese wenza ububi bese kuthiwa akazalanga umasifana wazala umgodo weqola ngoba usenza ubulwane ingane intombazane izabinhle bebona ingane ikhuluqini isekumgwaqo ubanjwa ngapha kanti nasi isalukwazi esafa sikhohlalele kodwa lo muntu kade efana nengilosi emuhle ubani onqanda lo ukuthi inqanyule lesalukwazi sithathe lesalukwazi sicele intethele sibuyele emndenini sigeze siphuce lento kaLucifer ngoba sayithola emhlabeni ingamuntu uLucifer wenza isifungo waxabana noNkulunkulu wakhishwa ezulwini mayehlele emhlabeni wayese eqanganisa wathi shembe yokuthi ufundisa abantu ukulunga nami ngifundisa abantu ububi ubhekana noNkulunkulu icala lithethwa nganeno kwethuna kwaze kwabhala la kulo mqingo abafana bakaJakobe uMateyu wabhala phansi wathi okuboshiwe emhlabeni ofike kuboshe ezulwini kodwa ukukhulula emhlabeni ofike kukhulule ezulwini ushembe wayesikhombisa amahlahla asezulwini ihlahla lomlahlankosi ihlahla lomganu ihlahla lomtholo lihlala yintombi ihlahla lomganu lihlala amakhosikazi ihlahla lomlahlankosi lihlala amakhosi amadoda wayesethi abantu abami lo mfanekiso bengibuka nobengibuka umfanekiso oyihlo lwemkhulu ngoba nisababona ngamehlo kothetha icala phezu wabo ukuze lithethwe nasemkhathini mayibonga Nkosi amen noma sebelandwa balandwa kanjani lapha ekhaya njengoba befikile njengoba zibuka baphethe amahlahla amathathu azolanda iy'ntombi zakubo elomtholo azolanda amakhosikazi akubo namadodakazi angasezona intombi umgana abantu esibabagana phela hayi lo usho ukuthi nangifuna egana ngiqamba amanga jama umqolo uhlelisa kwazi ezingaganini ezizimpimbezi thetha amacala laba bantu laba bageze babe bahle bese uyabuwela ubomuntu mayibonga Nkosi amen ushembele lo nkulu asakhele wona kuwona umdlalo uzothethwa amacala futhi masikuziba bayothi abantwana bethu ngoba bayihlakaniphile nje ubaba phambi kwaNkulunkulu akayibonanga ngani lento njengoba nathi sithi obaba bethu babesholana ukuthi hambe ngingcwele manje inkosi ilanga uzobatethela bayikhuluma nami siyabasola nathi sizosola kusasinga masingasuku boma bami
siyanxuswa nikanile siyazi ukuthi nikanile bomama kodwa musu uqokothisa indaba yako wakho ugeqa amagula usebenze mhlawumbe akasekho nobaba emhlabeni uhleli namadodana lungisa ithonga lasemzini la ugane khona ulungisa ulungu bese uyelela kini kuzovuka isikwele badina bakini bathi hawu unozibani bani waphuma nensila yethu elogana mayesefika lapha usebona uNkulunkulu usenakela nasemzini akasasinakile thina ake siye kuyena badondolozele ngezikhwama zokuthakatha ngezikhwama zokubheda bafike bangene ey'nganeni uhayiza upheka uhayiza ngoba nakezwa nto ekhaya yini lenziwa yintoni zami hawuzenzani kanti abakini hlala phansi mkhokheli ukhulume nobhuti bakho abangasekho baba uthi hayi bo naw mayima ngapha ezweni lasemaqadini mhlembe uvula umuzi lapho ogeza amathongo ozali mabengenali ukuthi ucele phela kule mali le onikezwa ubaba lento siyazi ukuthi siyanika nami phela sengondlekana ngondla nami noma ngingamnika nawo thathe kuyona le grosa uhlephule potini ungathi bayidawa baze babe yidawa bathola amacala akini wena waphila inhlanhla thola umene musu balahla abantu bakini kokheli angitshengele abakhokheli ngitshela omama bonke ngitshela bona ngoba ibona abanikhokhelayo mayiwankosi amen uhlephule mawambo olungisa kini ucela ubaba mangabe ubaba oyekhanda owenza ubuhlobo baba ngiyacela ngihlephulele ngonikeza ukudla athenge imbuzi khambe koqoqa ithonga lonke manje lizofakwa ekhaya lempilo ligeze umuntu ogeza abantu umuntu othula abantu iy'thixo unyazi wezulu amen phela uyena uNkulunkulu uyena umveli nqaba ukhona yena umuntu soyakubala ukhona yena umuntu akekho nabo bekhuluma nje enhlabathini zonke ingane zikhuluma ukuthi unyazi wezulu ilona uthukula abantu amafindo efeni amen nathi asivume phela nganeni wethuna amen bodade wethu ningakelilinde nithathe imali yamasonga enu nithi nizothengela isimayo imndeni ngoba ngeke zithathe lokho mhlawumbe funeka iy'thukuthuku zakho uma ungenalutho ozosebenza ukusebenza kwakho kuyoguquka ushemba kuphendule kube yisimayo ugcina usithola isibusiso imndeni nawe uzithole izinto uthole umsebenzi ngikusho ngoba kwakhuluma la udadewethu efika nokudla kabi uthathe esokweni ahlala nayo akufunekali kufuneka okwakho ley'thukuthuku zakho uzokondla imndeni bantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha imbuzi yokuqala eyocela ukuthi unyazi wezulu mazikhona kodwa ushemba akafune imbuzi akafune imali akafune lutho nasesengichazile nje abafikayo shemba ufuna inhliziyo yakho ushemba ukuthi iphelele inhliziyo yakho uma iphelele ushemba uzokwenza konke iqeleqile amen uyisalele kuwe nje ukuthi hayi sengiyobonga uNkulunkulu nami ngiyayiqhuba imbuzi bazobe sebegeziwe phela sebekwazi ukucela uNkulunkulu isibusiso ukwazi na ukuthola usukhuluma nembuzi zaNkulunkulu kodwa into ayifuna kuwena ushemba inhliziyo ephelele uzokwenza konke ushemba amen uyisiko lasezulwini ukuthi masiyomisa uNkulunkulu siza ney'mbuzi ney'nkomo mayikhona ukamazinyana hayi kula mazinyana lokhu kuqhuma kunjani iy'mbuzazana lokuthi isifakazi ongakakhwelwa kodwa phela mabona ukuthi uzame ngayo yonke indlela uyayithola iy'thokazi ney'phongwane zilungile nazo uhlanganise kodwa yokuqala eyokucela ukuthi uNkulunkulu akangene emathuneni ayosifunela imindeni yethu yonke yafa ukufa okungaziwe ezulwini isilandele nabathwethu abahlwitha ushembe nabathunga abahlwitha imphefumulo yabo yena ushembe ukwazi ukubahluwitha kade kuthethe icala zolo labantu abahamba bethuthuliwe ubaba wathwebula wazothola ngisho unkosikazi wakho akubona wathwebula ngisho unkosikazi wakho wakhuluma lalo dadewethu wathi ngisho unkosikazi wakho ubaba uthi wazi wambulala ngisho unkosikazi yakho wayithumba wayithwebula wenza ngayo imithi uboshiwe manje ukeni mayiyekwa lowo muntu akuthi uzovuka egcineni afuna umfana noma afuna intombazane ezolozela omkhulu usho ukuthi lukhondolo lulambe dlala asinqamuntu ukhondolo uphele umkhokha mayibonke Nkosi ushembe kuphela okwaziyo ukufuna umkhokha la ukhondolo nangakhona abesenqamula kuphela umkhokha le nto abathi ukuvala komkhokha
ingakho sithi singagijinyiswe kwenza inhlambuko asicela uShembe simthume Shembe baqoqa bonke uziyoqoqa nalaba abadala impethu abayisizukulwane sokuqala esadala ukuthi kube khona ukubi esibongweni laba bokuqala bafe emandulo uzobaqoqa uShembe bese behamba nokuvusa ingane zabo abayibulalayo labo basendulo babulala amadodana namadodakazi abo awanaki nalabo babulala ingane zabo ukuthi anesinakanga sesibulewe lathi sinakeni laba njalo uchungechunge wehle njalo ngoholokho kuze kuyofika bokhokho lapho esibafungayo esigijima sithi sikumenzela imicimbi sikhohle ukuthi nabo babulawa bahamba bese bancane phela kusho ukuthi makuthiwa ukhokho kusho ukuthi umuntu ngoba kuthiwa ukhokho kumina kusho ukuthi wahambe semdala cha kukhona abantu abawokhokho manje abahambayo abawokhokho bahambayo Amen. abahambayo abawokhokho mangabe lokhokho okhona manje umsebenzi wawo uhambe phambili isikhakha zemizi yamadoda uzongena ezweni lomndeni mangithi ikhakha zemizi yawo uhambe phambili isidwaba zamakhosikazi eganile maye uzongena elimndenini mawumenzela wena isihlangu leso sihlangu somukeleka isofika elimndenini ukhona elimndenini awuphi isiboshwa esihlele wesivini bezane sivele ukade ukwenza sivele sithi awuntana uma usebenzi phinda futhi kanti umuntu udla nezigebengu ngabosho nazo wesivini asibe nesibindi ngoba uNkulunkulu usesifundisile wasakhela ngekhaleni phezulu asingabe sisaqhamazela ngoba naku uNkulunkulu misile uJozani bantu siyoqala kwabasendulo mayinkosi amen landela abakuthambi nabayizolo kwesuka abanamhlanje labo sibakhumbula asiqale nabo basendulo empandeni ithe incwadi mayifundise khumbulani izulwana lenkuzo ezizweni zaphambili boyise bazo sikhuluma ngezulwana zasemandulo hayi leza izo uShembe uzosenzela niyazazi Amen. ungagijima uthi Rolando ukhokho kakhokho owasala emanxiweni yonke leminyaka nje kade ehlele emanxiweni ubani obegadela umathula Rolando imphefumulo seyicushiwe abalumbi phela bahlakaniphile bathumana uTimolo bathumana nezilwane zabo ethungatha amathuna angithi namhlanje kusuka amadoda athi amadoda hayi ngisayamajiya manje majiya ngicela ungipha amabutho yini amabutho ubasuka umajiya athumele izilwane zakhe kuyo kwaNgcomo ukuthatha yonke lemphefumulo yamabutho apha khona angaqoqo angabutho awathatha ahlanze nawo bhilabhila abesimnikeza into okade umajiya bese kuhlala after 6 months uhleli nemphefumulo yabantu asebebhiliwe nawe-ke othi Rolando okhokho abashiye emanxiweni okhokho ulanda abantu akade bacusha akade uShembe kuphela okwazi uhamba aye emalibeni emadala aye emanxiweni amadala afika ahlukanise amalungo naloko kucushiwe nawo nomphefumulo kakhokho wakho eze nawe ekhaleni phefumulo afika ugeze Amen. awuphehla udale kabusha ubabana khona nizolanda usuphila semusekhaya senilanda abantu bezohlala egcekeni bese benifundisa ukukhona nokuhamba kahle nokuhlonipha umhlaba mayibongozi Amen. ogogo baphuma emakhaya bethi bawusebenza emajardini afika aqomuka ishini abuye abonda yikho lento athatha ihushulu lento asafuna ukubona lesisekhaya leyo ngane isiyoba isilondako leyo ngane isiyolimaza ingane zonke ngoba yaziwa uShembe ubonakala ikhipha lapha lezo ngane njalo elokugcina njengoba phakathi kwesizwe esipisholo sekubonakala sekuqhuma phakathi komndeni sekuqhamuka amandiya nabelungu ithi inkosi kulo mfana wakaNzuzu kuthiwa bengikhumbule kuqala ukuthi ayikhumela khona la ngihamba ngiya eChatsworth la emandiyeni la ngocela icrash bangilethela icrash la le gcwele la ngaphesheya bangilethela yona la amandiya ayithulula la siyayidlala phansi siyayidlala ihlaliswa ukuthi bese i-level kahle thina siyayidlala i-level kahle ebusuku maselele ibona sekwenzeka lento efanayo na amandiya athulula la icrash siyayidlala yena uyayihlela kahle manje uyayihlela kahle ngesikhathi ephithiza amagabada lehlabathi uthi kuphumise ngathi kuphuma amatsheketshe kuphuma iy'ngane zibe yinqwaba zishawula yini konke kuyakhasa zishawula yini ezabafana ezamantombazane zingene esandleni sokhohlwa ezabafana zingene esandleni sokuphosa zishawula yini zihamba zongena lapho kwelasango likaJamangweni
zishawula yini uthi ayibuka lento agcine sesaba bothe ngizoyilimaza lezi ngane ngesipedi ngoba waphethe ifosholo zinqaba uthi uthe bona bona sekuphume zamandiya nezamabhulu uthi mayithe buho ezamabhulu zifaka amadamu ezamandiya zifaka amadamu abovu emlonyeni ezamangesi ezamabhulu zifaka amadamu amhlophe ziyakhasa ziyagijima le ngane ayitshela umuntu zeyihlelekela uthi abesebona indoda ende imile ithi amfana usemncane kakhulu uyayibona lento ebona uthi ngiyababa abashimali bayo ekhaya athi baba beyabafika athi nabo bayingane kodwa ngoba bamisiwe sizobatshela ufuke ubatsheleke lo uyayibona lezi ngane zamandiya lezi ngane uyibona ziphuma la iy'ngane lezi zaphuma emandulo ezayiphuma emandulo zangayenzelwa mazibuko zangaweliswa mazibuko athize azenzelanga imicimbi yazo lezi ngane sezindala lezi ngane kodwa utshengiswa wena ngoba zisencane uthi uyayibona nezamabhulu nezamandiya obabekazi benu ubabekazi ngu-ade ngolimi lwesithandathu ngoba phela ezinye ingane zazi ubabekazi utata kwayisho uthi obabekazi benu basemandulo ngesikhathi umuntu omnyama ehlupheka becindezelwa abacindezeli base becela boyisemkhulu ukuthi siyacela bobaba ukuthi siyonlekelela siyosebenza bayosebenza emaplazini uthi uma befika emaplazini obabekazi benu abesethi ibhunu lala phansi ngaphandle kokunikeza umsebenzi uthi alale phansi phela uhlushekile nendiya uma ifuna umsebenzi atilala phansi ngaphambi kokuthi unikeze umsebenzi uthi bathi uma sebekhulele bathi ngikwazi ukuwela nale nto ekhaya uzongibulala ubaba bese beyikhoshela bayifake ekhosheni bayifake emubi bayigqibe emubeni bayifake etampokweni bayifake kuphi endulo uthi-ke thina boshembe siyiqoqile zonke ley'ngane lezo ey'bona zabelungu abashana laba bendle emnyama uthi kuyimbela kancane isibongo esingenabo abantu abangabo uthi sibaqoqile sibafaka la ekhaleni phefumulo ufike usitshelela abashumayeli ukuthi abatshele umhlaba wonke ukuthi awuze kuzonikelela lezi ngane ngoba izisu zobabekazi benu lezi ziyonihlupha ziboyise bazo ngoboyise babo bayiletha ngendluzula ngokunyukubeza ngokuqili iy'ngane lezi zabantu abamnyama thina boshembe thina esikwazi ukuguqula igazi lolu hlobo lifuze lolu hlobo siyobaguqula babe izingane noma beneba imhlobo kodwa sibaguqula bafuze igazi labantu abamnyama mabenikelelwa ngoba iy'ngane zenu ngoba azange bayi-oyise bayilethe ngokusemthethweni babe yitshala behlushwa yike bashupha amabhunu namandiya iy'ngane zabantu abamnyama uthi-ke ziyokhula zifane nani nawe uthi zakadidi ithi lapha ngaphandle la kuthiwa kugcwele khona abantu lapha ngaphandle uthi upokadidi kunabantu abagcwele lapha kukhona ney'ngane zamabhunu ney'ngane zamandiya zikhuluma izulu phaqa ngiyabona eyesibili imbuzi eyokucela ukuthi ushemba sihlambele abathakathi nezangoma ney'nyanga eyesithathu imbuzi eyokucela ukuthi uNkulunkulu asihlambele iy'ngane zaphumo zachitha zalahla zakushula zenze imitelezi eyesine imbuzi eyabantwana ukuba babelethiswa ngokusemthethweni bathola amalungelo wabantu bona azange baze bazalwe eyesihlanu bacela imithelela abona emndenini abona ezweni abona amakhosi abona umvenqama okulandelayo lapho kobe sekuyigqumela yona imindeni ungisikhombile inkomo ney'mbuzi kodwa kulezi imbuzi khona imbuzi eqhamuke kamumva ekufanele sonke noma sesiqedile noma umuntu wasezilandile imindeni size nayo sizocela ukuthi uNkulunkulu Nkosi bonke abantu ababulawa yisibongo sakithi bonke abantu ababulawa yisibongo sakithi sicela Nkosi ukuthi ubabuthe bafake ekhaleni phezulu ubahlambulule ubageze basemndenini emazulwini emndeni ukuze bangawuhluphi umndeni uthini esinamandla noma ngabe uthi uzalele emngcweleni umuntu ozalela emngcweleni umuntu ozalela emshadweni kodwa phela ikomalo lakho ungalishiyi uma kube ngekho amandla mayengekho balekelele ngoba umuntu uzalwa ngey'bongo embili abaka-Adamu no-Eva imimoya emibili awukwazi ukuba khona emhlabeni engazange kuthintane igaba kayihlo nonyoko laba bantu bahambisana uma ufika phambi konyazi ukuthi unyazi bayaphila abantwana umfundisi uma efika phambi ngobaba uba ubuza into bayaphila abantwana akasho abantwana abazala usho umakoti isibongo sakho kamakoti siyaphila yini
asikho isibongo sakamakoti ngoba egcekeni uma esefika umakoti kuthiwa ukabani noma umasibani bani ushukise laba bantu abahlukana wena-ke onamandla ungabashiya bakomali ubalekelele mayibonga inkosi ntobuma la ngibuyisela kumfundisi wenkosi asiphethele inkonzo inkolise ey'nhliziyweni zabantu kwasebejahile amen. Amen. Siyabonga kakhulu bangcwele basezulwini nenkosi ngabezitha ngenyama yamashumi. Siyathokoza kakhulu, siyazizwa nendaba ekhulunywe udadewethu uMhambile emakosini. Bantwana bahle basezulwini, asivume, vuma inhliziyo yami, vuma ngulandele. Asivume ukuthi unyazi lombhinqana. Amen. Ilona eladala lelizulu nomhlaba. Amen. Uyisholo khona-ke akusho umthetho, uyazisholo khona sikuphi la lapho esikhona sikuphi khale mphefumulo. Ukuphi lapha unekhaya khona lemphefumulo ngaphandle kwaleli elenziwe unyazi lwezulu? Akukho. Kupheleleke ukuthi unyazi uNkulunkulu. Amen. Uma inhliziyo ingavumi ukusho lokhu, incenge, vuma inhliziyo yami, vuma ngulandela. Ikhona ingoma namhlanje yakho ithi nayizolo bengulandela, nanamhla Nkosi benginawe. Ayivume inhliziyo ukuze umzimba ulandele. Futhi kuba khona wethu lapha asikwenze ube yigugu. Amen. Uma sikwenza ube yigugu, nalabo asebephumelela ukubalanda abakubo, kodwa bangaqini ngokuthi sebebalandile. Funela babuye njalo bezokhonza bethi lo muzi wasizalela okhokho bethu nokhokho bela esasingabazi, sabazi ngalo muzi. Amen. Bangathi ngoba sebebathathile sebewinile, kufanele kuhlale njalo enhliziyweni zabo bakhumbule ukuthi ake siye siyokhonza njengoba sasuza esasingazi ukuthi sokuzuza kanjani. Amen. Ingoma esizovala ngayo ngiyocela ningisize obaba bami, izwi lami selaphela, nizwile nomshumayeli ekhuluma ngelanga, sengahlala ngileseka mina ngamaswiti la amahozi, kodwa laphelele ncoma. Ngithi-ke uma ngiy'ithethelela ngithi laphela kahle ngoba laphelela emsebenzini wonyazi. Amen. Uthi olwangithume encome, lwangithuma kuyilisa abantu njengoba kuyisa abantu, lathi angiyoshumayela encome lapha ejele kunabantu balo olufuna ukuthi uma beqeda izigwebo zabo baphume bezila.
namanje ke bakhona abaphuma bezala. Amen. Khona umfana wakwaNgcobo nje hleze ngiyathemba ukuthi uMajiya nomvangeli ungubane cishe bayamazi. Lo faka amathayasi la. Lo mfana wayeseNcoma yibo balandwayo uthi olwathi uma bephuma libafuna la. Uma engena lo mfana ekhetha inkosi eseNcome uma ngibanika inkonzo ngelilanga yofakazi uthi lo mfana yena wayengazi ukuthi khona uNkulunkulu emhlabeni ngoba wayethi uma esegaxe iphamu zakhe ngemuva nangaphambili ahambe ubusuku bonke ngoba azi ukuthi akukho okuzomvimba ngaphambili okuzomvimba ngaphambili yakususa ngenhlamba. Uma engena lapha ngibanika ukuthi abafakaze eqala ukufakaza washo njalo wayejaha-ke nokuhlabelela sithi ngithi ngihlabelela bahlabelela abanye balandela yena usehambe phambili yaqeda ngazi ngathi uyilalela wena mfana isizulu awusizwa yini ake ngutshele ngesi-Afrikaans muni hastag nie hlabelela nawe kanye nabanye ngithi-ke izwi laphelela khona lapha-ke Ncoma sengiye ngicele ukusizwa kulinye ilanga ngizame uzamele. Sizohlabelela-ke u-181. Cela ukusizwa ngaleyo ngoma. Inkosi ibuse sizwile. Amen. Amen. Inkosi ibuse ukuphakama kwaba ingcwele. 181. So